Abathathi inxaxheba kunye nabemi bakummandla wase-Orlando baqokelelene kusasa namhlanje ukuze babambe umsitho wokukhanyisela ikhandlela bonke ababhubhe ngenxa yobundlobongela obusekelwe kwisini. Eli nyathelo liza njengoko ilizwe liqukumbela iphulo leentsuku ezili-16 zokuzama ukunqanda umbhodama wokuxhatshazwa kubulawe abantu basetyhini. Kanti ke iinkokheli zoluntu zihlaba ikhwelo kubemi nakurhulumente ukuba lo mba uqhutyekwe uqwalaselwe nangaphaya kwephulo kwaye zibogoza amaxhoba ukuba angathambi madolo ukubika iziganeko emapoliseni. Siloko siqhume njalo isililo sokuhlukunyezwa ngokobulili kanti izinhlangano ngokuhlukahlukana kwazo zilokhu iqhubeka zihlanganyela ndawonye ukweseka izisulu nomphakathi wonkana kulesi sihlava. Inhlangano eqapheza ukuphepha komphakathi ihlanganyele ehholo lase-Orlando East ukuyobhonga emswaneni kwizisulu zesihlava zokuhlukunyezwa ngokobulili kanti owusihlalo wale nhlangano uHlubindlube ekhasini ngenhloso ngqangi yokukhanyisa izibani abakwenze osukwini langolwesithathu. So we are here as a forum, siyavala besine candlelight, sivala gender-based violence activities. The 16 days that has been happening through the country for the past 16 days. So besizovala lana eholweni as all stakeholders and silaita ikhandlele and sigo through i-pledge yethu. We still are on this message of speak out. Tell someone, report. We have Amatutuzela care centers, we have a police station here to Orlando, open 24 hours. Don't sit with pain la ukhona. Please report. Khona manjalo isishoshovu somphakathi ubesenxenxa izisulu ukuthi zingasabi ukuphumela obala zibike kuyinhlaka zomthetho ngokuhlukunyezwa kwazo. Abahlala beze because there's nothing we can do if umuntu angathi ngidinga usizo. Ngabana ngithi bathi ingane ngakhali ifele embelekweni. So when you cry kumele size sizokusula inyembezi, right? But sizosula abantu because kumele sivele bavele sizokwazi ukusebenzisana. Masizohlangana ze-forum silethu usizo. Kumele sazi ukuthi sisiza abantu nini ngasiphi isikhathi because you find ukuthi abahlali abaveleli and nabo labakhona abasizakali nabo. So sicela ukuthi bavele bazokwazi ukusizakala because maningi ama-programs angasiza abantu but kumele sazi ukuthi siplawa kuphi bazokwazi ukusizakala. Ngiyabona kuzokhumbuleka umnqamla juqu womkhankaso wokulwisana ne-GBV owaqala mhla zingama-25 kuLwezi ukufundisa kabanzi abantu ngalesi sihlava ufike emaphethelweni. Kanti ezindabeni zeSoweto TV nginguNobuhle wakwaNdlovu ngibika ngise-Orlando East.